салом дӯстон, тахминан соатҳои 22 шаб дар интернет акси Зубайдулло, ҳамон бачае ки бо лақаби Зимаранҷидаи хело ҳам дар интернет популярни аст, яъне шинохтааст, пайдо шуд ва ҳамагӣ хавотиромез ба мо муроҷиат кардан, ба мо равон кардан ки дар ҳақиқат ба ин бача чӣ шуда бошад, чун рӯзҳои охир ҳамроҳи мо буд ва ҳамагӣ аз ин нигарон шуданд. мо низ ҳайрон шудем, ба дӯстон дар тамос шудем ва баъдан фаҳмидем ки ба Зубайдулло чӣ ҳодиса рух додааст. мо дар сториси Зубайдулло дидем ва дар чанд саҳифаҳо дидем ки ӯ ҷарроҳӣ шудааст ва барои аниқ кардани ин масъала мо меравем ба беморхона. биёед якҷоя меравем ва аз наздик муайян мекунем ки ба ин дӯсти мо чӣ шуда бошад. хушхабар дӯстон, шумо дар Русия аз надоштани ҳуҷҷат танқисӣ мекашед. ман ба шумо як бародари тоҷики худамро тавсия медиҳам ки дар он ҷо студентский билет тайёр мекунанд ва ин мушкили шуморо дар тамоми минтақаҳои Москва, яъне шаҳрҳои Русия ҳал мекунад. ватсапе ки дар рӯи экран мебинед Самир Ҷумахонов аст. ӯ дар як муддати кӯтоҳ ҳуҷҷат тайёр карда шуморо аз ин мушкилӣ раҳо мебахшад. сину сол муҳим нест. агарчи зан аст ё ин ки мард аст, бемалол метавонанд муроҷиат намоянд. бо ҳуҷҷати омода кардаи Самир Ҷумахонов шумо метавонед ки як сол дар ҳудуди шаҳрҳои Русия орому осуда гардед. нафароне ки дар шаҳри Москва ҳастанд метавонанд бемалол аз дасти худи Самир Ҷумахонов ҳуҷҷатҳоро гиранд. рақамҳо дар рӯи экран аз номи канали Меҳробпуро гап занед ба шумо скидка мекунанд. дӯстони азиз, мо айни ҳол дар меҳгаратҳо қарор додем ва дӯсти беҳтарини мо Зубайдуллоҷон дар беморхона, худо кунад ки тезтар шифо ёбаду ва назди мо дӯстон баргардад. аз номи кулли дӯстон Сабрина, Зайнаб, Абдураҳим ба шумо дуо بی‌ندار هستم قربانی آمدنتان ما با شما هزار رحمت سلام دوستای حقیقی را انا میروزه میفهمید کی دعوت کنه قدر دوستای حقیقی انا میروزه در پهلوی قدر کردن آمدن هزار رحمت دوستان عزیز، شما اهمیت داده باشید. ما برنامه کرده بودیم و در اونجا درباره سلامتی Зубайдулло ҷон ҳарф задем, яъне ки ӯ аз ҳамин ҳисоби ки каме ҳам бинияш устухонҳояш вайрон буд, беҷо буд, наметавонист соз нафас кашад, наметавонист ки мақсад ки ҳарф занад, ҳамин чиз халал меразон дар ҳаёти шахсияш ва ӯ маҷбур шуд баъди барномаи мо бо кӯмаки яке аз бародарон از بعد برنامه شما یک نفر خیرخواه پیدا شد و اکای بهروزجان وقتا صندوق تونن بیمارخانه من رو از حساب فوندی بیمارخانه جلوه کردم. бисёриҳо гумон мекунанд ки аз рӯи ҳавову ҳавас ва рӯи зебогӣ на, дар ҳақиқат ӯ шикоят дошт ва ҳамон қанотҳои бинӣ чӣ мегӯянд айб доштанд ва бинобар ҳамин сабаб ӯ наметавонист ки пурра озод нафас кашад ва инро бибинед хушбахтиро бинед ки баъди барномаи мо сабаб шуд ва дӯсти мо, рафиқи беҳтарини мо дар ин ҷо мақсад ки тавбат мекунад ва худо кунад ки тезтар шифо ёбаду боз ба ҳаёти эҷодиш баргардад. Зайнаб шумо чӣ кар мекунед? من تمنا دارم با گوشم که خداوند شفای عاجل و کامل زد و بر اختر و پاک زد و کانال دوستان بیاد. عبدالرحیم ما با شما هستیم تستر و شما رو در صحنه انتظار هستیم و میخوایم که تستر اولین درجه شام ایجادی شما برگزار گردد. صبرنا بانو. ما گفتنی آن داریم که اولا از درگاه خداوند شفای عاجل و کامل برادری عزیز زبیدالله خواهانیم و دعاگوی آنیم که دیگر زی هیچ کس نرنجد و هیچ کس را نیز نرنجاند. خود البته دوستان میشد خطابی نفهمی البته همه گذرده است انشاءالله آینده کوشش میکنیم که باز دوستی و رفیقی رو قوی تر کردن. در آخر چی پیغام دارید برای دوستا و عمرایی که ما رو میبینند؟ سلام از شما میبیننده هستم که قدر خود رو رنجه نمودید، ما رو قدر کردید، فایدت من رو آمدید و شما سلامتی سربلندی و شما را بی‌نداری بیان میکنم که با ما هستید. اکه میرم جان سلامت باشین. بگذار دوستی همه دوستان پاینده بود. شخصانی که از گرانیت گذاشتن میخوان مرحمت به شرکت بخا مراجعت کنید. شرکت باباواری، شرکت بخا.